ɛde free asante mantama sɛ yɛyi mekira Akoma FM yɛnimu ha ɛnɛ ɛbɔ bɛsɛ du baako de bɛsɛ 12 pm wɔn mo bɛ nimu a afɛduru baabi na ta sɛ ɛkɔ ni mu ne ehu sɛ o yɛ maame no bi na ɛbɛ yi wo de bra Facebook page so bra bɛhwɛ bi na ebi mu kura wɔn ntade ɛhye wɔn mu yi ebi mu kura bɔmɔden de kɔgyan kura bɔbɔ wɔn nsa ɛna wɔn yɛ ni abere yɛ sika yɛ ni abere kɔ na ɛde ade na yɛ maame no mu dimirika abɛpiem yɛ nim ha yɛ yo wɔn mu den no wɔn yɛ adwuma ɛde wɔn hyɛ youth employment agency no ase na wɔn ɛde dwumadie bi ba sɛ wɔn bɛtumi aboa no ma siesie kurom ane adeɛ na wɔn na wɔn de yɛ da wɔn so paa yɛ ka amanfoɔ bɛti wɔn na se ne Zoomlion foɔ no ɛne yɛ prapra Zoom maame yɛ Zoomlion mi papa yɛ Zoomlion ɛyampa ti wɔn prapra kurom ne ne ɛbɔ bɛsɛ nonum ne ɛkyerɛ timi sɛ wɔnam a ebi mu kura hyɛ deɛ fɛn sɛ reflector no na wɔn prapra kurom prapra kwan gatas ne adeɛ wɔn ma na ɛtiti mu a ɛwɔn na wɔn abɛpiem yɛ ne mu abɛhɛ ɔmo ama ne ne sɛ yɛ sɛ mfie bɛsɛ mienu nie aban ntua ɔmo ka na wɔn kura adwuma wɔn yɛ yi yesi bi mu kura ke bia bɛ 2 million and 4 million enko ba bia bosu be nante ekwan wa pra na emfinhyam ye no muade ya se aba ni ntwe sika no fa ma omo se kwan bi on be fa so sika no eso omo saka bia no omo mfa so omo wura na mpanifo do omo hya omo yesi na mpanifo no omo ayesei omo se da bi baabi omo de ba ebebo omo amampanifo ati omo sufra ni bi no eno ani Akoma FM de nwe mo senti omo ba ya omo se obi okora de nka be se 8 million Ghana sika fufure no dada na bia be dada na 8 million na be se 800 Ghana cedis omo so ma ye biara mpanifo nya omo adwene se sika no omo betime atua ebi kwasi won boso me kwa 1.8 ana maka 2 million na tese nka mato omo sika na mo 1.8 ana boso me bia obia enya na omo se ade na duru no atamashi emu ye ya papa achapa omonto musika no emu ma omo enti omo ba aba ye oye kire kakre we animu asei na mumade na ye ne omo a mame okasa edema omo no ye fan mere eye kirema muma ye ne no eni nkomo se de o kire ni semu no edema ye yenti Akoma FM ma hu ye Zoomlion atare se ye gina manim enyina kire se why ye for na fire juma e de ma Zoomlion for ya ye kuta o appointment letter ya e kire se why ye fire juma efri be 2 years e banie why ye for sorry a edin o mo de kwa Akoma Zoomlion se Zoomlion for ntua e ka no mo yi edin ni bi afrim ya ye sika emma ya hwa o mudin o ma betua table top baako ya hwa ye sika no ama ya koda ye mpanifo o mo ka kire se ye ntia botere ye sika no ebeba omo sa de fufuro sa ba ye ya eye fon so ye hwa ni mu ye sika ansa ama se ya sa nyante ye sa omo sa de fufuro nam kwan mu a eba ya sa afo na omo tua mienu ye sika ama no ye di ensa ni sa list ni mu biam me pa cho ebi dia ye 8 months ye wo 2 years fo wom ye wo 2 years 8 months fo wom a omo sika maaya adwuma no ya wa Akoma pa ne ye pesa ye man akoso ne ye pesa ahudidi ye adwuma wo ye man mu nti ane ye sika maaya hwedia bedru sa 2 years ya ye sika maaya na so still ye de adwuma ye koso a ye adwuma no pa cho ye sika ebe nyina ye 1.8 1 month bia 1.8 180 ana omutua 4 months ni dia omo de ba ye ne ya te nyante ye se omatum eko 25 250 na ya gina ha de 250 no ya nsanka me pa cho asokware mampon municipal no ye nipa 72 ofori kromfo aso kuta nipa ba 90 chese ukuta Central region ha de chese wayiyi musa bi o ha wayi nipa benhia no wayi nipa 40 asokware mampon wayi nipa 72 ofori krom wayi nipa 92 chese wayiyi ni sa na chese safo no de ontua ye ka ene se na adwen ye ne se Zoomlion adwuma ye gum ene ye nya adwuma no ye gisika ewurade nyankopon ye maame ye tene kan friend mere eye kirema wo de maame nwie obi a ombeto omodu isesi na de bra Facebook page so behwe ye maame no mu utimi se du oso akora obi a be 42 years omo makanyina omo nyinyini saa omo prapra kwa 1.8 bosome ene omo tuade ma wo tina okay na ye wie no ana adwumafo ni bi mekire maame anedin ene mere kirema na no sie kim ana ye maame spio gabran so to aso a wone adwumafo ni bi se mema nyina won wa hwe 1.8
na wa haria wo de ye dey so adwumafo ni bi nso nsem ni ya adwuma dey mu tua onenti mo de mo yina no mama di bia 2 years in the happy you for government mani woni eno wo wa ya di wan pa wo ankra hono ye be to awo da no ma di da dia ye be to awo na no sa dia ya se na won treve ye sika bra ye no ni azem bia na wo che ye sika bra ye na wo ye sika bra ya dia anya wono ye no ma dia mu ni di na biem mu ni di na biem je mu ni di na biem yes 2 years mama 2 years yo can san kasi kada bia so ye ba adwuma da program betina fie kwa ye se you adi wotina fie da program ye be you adi aba na sai okay enti eno eye adwumafo ni bi wo de bra Facebook page na bra behwe bi be ese wotina fie da kokora na nye radio so pa na wa so hu na so aba ne senti agyan nti no ma na ye bre no sa na tie na we mu omo se do mu si twere omo si omo be da bom pare pa mo man no ti de bia na ye bre meboa na ye ma me merekyerema eto aso biem se omo e ma ban no be se na wotwepe se bra ban sister ban MPP aban se mo antwa sika na ma omo a de omo se ombe ye biem anamoto foforo betu enie me pa to ebi wo wa yi office wa ye de ada ya mpanifo eda ya no omo se omo ne wa yi yefo akohia ye de sika ne baba na baba ya hwe ani mu a ema ye nso a gina he akom de ye ebi mako school ebi mako akuta akọ university ne ba otua school fees 180 ye 180 ye sa wa yi yefo se o ma tua 9 youth employment penny wono na da adwuma na no a wo ye saade ye no oba ye no wo ye saade ye no ya de ya nyanti ya sa na no February obetua 4 months o se watum o de ko 2 fi ya de ama enti ya sra na da ba bia sika ni hye biara ya mane na awoche o ma ya nsanka ya sika ya mane na awoche won fa ya sika ma ya se woni na yire ne ma didi da dia o fa ya sika ma ya yo eti abusafo we Zoomlion fo ana enadue wo mo ane dimirika ebepiem Akoma FM yanim ase ya wo me de sa awrawusem we in fact we na ansha sie me wura ho pa yenkwa homa no so na ye ne kasamafo ema Youth Employment Agency Awar Muhammad eni nkomo Awar salam alaikum wa alaikum salam ya na mpomi ya nwumre nyame adom na onse nyame adom ahoden wo ho na mere na ho pa efa Zoomlion fo nsem no ho de di kan mami bi sase aba masoye aba makache se omo ye adwuma Zoomlion fo no yese omo sika kam ebi mu de be se finsha mienu menim se aba masoye sa yo mi nyame da se mami nchia ye tie fo na menchia ya santema ene nyina omo mu tie na menka se me da se for this opportunity enye no kwese ye deka anase you omoka for the past 2 years. That is incorrect and you're not correct. Okay, enti otwemu a boso me sen na aka mu nti ama adwumafo no omubu ofisa. Okay. So akwanya ye faso etua omoka simple. Ye ba ye na Zoomlion na adwuma in 2017 na obi a oye adwuma bia eni krata bia pra express the final adwuma o Zoomlion. Ye ba ye na sign into your mom first letter into Youth Employment Agency and a file. But only adwuma with the youth or Zoomlion into a Zoomlion and a adwuma. Contractor and Zoomlion and sign no. And you in a see Tiamoka. Zoomlion and a bit Tiamoka. Not later na yensu Tianaka. Baby a Yasika di Tiamoka and it's a District Assembly's Common Fund. In the term be a District Assembly's Common Fund, they are not Sana Koma Zoomlion. Into contract na any sign nature say obe pre-finance contract no into pre-financier do be adwuma na omo tia omoka na yensu tia neka na dia mano ye supervise e ma omo ye into almost all the time we use sika no ewo ekem sana aye over time and na ukaso correct here in sheda nyi because this was a common fund and I was it's a bit common fund no 3 or 5% and then I was at the moment. The Nikai and it's a Tia or Moka Yako 9 months. A year just about 2 months ago, and a Tia or Mokano. The BBA orchestra said for the past 2 years in Tia and the Kano,
area now on kind of control. As I said, the contract being you have moved via contract manable 2 years. In this, well, you more for more than 2 years in Tiana car. And which is only contract with youth employment agency because a more authenticate from group soon and with a baby soon about me and clear a candy. You mean say Akaba soon at the why or say Tia Moka. And also you go so your Zoomlion aiding to come from the Sayaba, not Yadia Moka. Okay. Na obi so kasa bosume nwotwe ne sika maaye enti aba ne sie no obi bisa se Zoomlion fo no na omama sika na kamu anase andamo why so ebeye obi bia na beye bosume nwotwe na me ka se bosume nso be 7 months anase 8 months and me say because we said this month so ending 8 months no na and then man make sure so it need the clear the coming na bo no edetua omoka just about a month ago. And as it is, you are Zoomlion so aiding to the because contractual agreement in the physicality or mocha, you see, can ban your Piaoka. Hana, Yayano over time. In Kiamini, so are aiding to Kahua, it's possible to be a Hokrana in Gianica for 1 year. Nipana, you do a year's money 45,000 Ghana now. There is the possibility to say they are doing a EDP cannot be me. And also, I think Jim Obi. Enti Emma ase ebia nipa no wa budget enti Canada ho but we ba na etia etini kan nyina bom etia ama ne yento bi o ka se 8 months enti aka no eje se dia 8 months enti aka but sika eka eda ho no 8 months eka eda ho a eno no yugo so aye ho adwuma etia na je se sa aka no mo na munya ntua aye nti ntira se de o mo kan nya no kure baby se o temen ka me se Jenny, I found a Juma, Zoomlion if you are Moka. Okay. In Tibet 2 months ago, your Zoomlion a cabo, it is here 9 months at the Mao. Okay. Ah, Cabe 8 months, I know you so I no more being to Tahua and then you be Piaka. No office, may be fair more, but Minya clear path set optional and also opportunity and answer now is in any Bipia. You may a year Zoomlion for aiding to Tahua still, then they are with Piaka. Okay, now ebi musu kwa de omo krata bai wo hwe ye maame nom de okasa de mo a na omo kire se ase krata na mo de amo omo edi adanse se omo ye adwuma andamo no edu ba bia ase ohaw bi ni ade bi wom eno na bia aman aba na sa minim se sa problem no hu bia minim se ohaw ben na woman ka omo tini kire ohaw na e na anka da boa because minim se ya ba ye kana ya ma omo sa 2 months eye arrears no inti ema almost 2 months arrears. Ema almost 2 months arrears no. Ena aka bebia your friends and I say ema almost 9 months arrears no ena woko. It's possible to be a appointment letter area in challenges room. When your challenges are on phone call now office na omo na omo rectify amano. Eno na kana me ba bebi say yedi ani kire mu so ewo YE home office ewo Ashanti region na kame say ese data bi wonu ma ese correction bi timi bem. Yes, I need to make answer say it's na me kan ka show no. Nipa empina dianan any the handle right? Yes. 4,500 beneath everything. And across the country. So there is the highest possibility to be a consolidating about obedience. Maybe an idea of Prano, Yentini, and your friends and Yentinan capturing Yentiama and data no entirely. If you know, if I know echo car or mutiny a correction, or Mudiba and try a correct Ediana and I find the apology and Nipanapoji. Okay, our ye name almost some mamma now watching. Sebe ya sika na kem ni akire nyina no muntua anya se bia na adwuma no kra no e ya fono mo minim de woka e de afa no de obeka de atwa na kutu na asere o mo se ochina emma e no kire se bi kurom se na mi di kan ka ye ne buso a ye ho adwuma ya se nipa ba ye adwuma na buso ne bibiri na ontimi endi aketia even though en se ade adwuma no e ye part time e ye anopa tititi ko pra eno anu no na otina to aso akoye adwuma foforo a wo beye nanso ye na yafa na adwuma yama na nkrata e so yafa na adwuma e wo se tia na kabusu bia but machirim afanya yafa so ediska no edemo obi bia ni ha obi tika so
we Zoomlion adwuma every month ye tia nka ye say anka ye bɔ modern na anka ye decide ye na ewuram na anka every month na ye tia omoka so the nature of sika na e di tia ka no say na di ka kai no there be any agency say this is some local fund in the buy and it's canaba obibo say na tia no aye easy to Zoomlion na Zoomlion so etimi aye and no ka ho na ama igu supra ye say ye reforms in your sanitation model. You do so a year into Tahubia, into the sanitation summit to be a banana, a fire, it's my first. I read Suluno, not a senior boy, Ama at least, Obibia, warrior, Jumanibiano, a bit me, and a pepe. And now, also, unim tie Yabrani house, but Mammy Bisa, Bosumi Bia, Jumani Bia, Sena Mutia de Mano. Initially, a buy a 180 because 250. Mosha said to ya, sir, 2.5 old cities, Eddie, how many months or how many years in it? There 2 years in it, and I started. Okay, my name is Sebia, more Masho and more, no, maybe I'm going to go and be a Chinabumbe to me, increment Biana. And until I can say a buy and some amount to be an example, equal amount. Yes, I want to market them there, Sachu. Yes, and we say, your friend said, never any 80 cities, and they call 180, and they are 250. If you buy in 2017, 80 Ghana, and they call 180, and they are called 250. And the be an engineering to me and can't say the two. Because we say a more contract now within the 2 years, you did PR or more at that time. It is a more new contract. So we show more contract now. Some are over or more contracts in the end. At that time, then I say you implemented reforms to be a bit too much, not yet too. All right. I want to ask more questions, but Brennan intimate me and to us. And you would have me now. I say, na more into the Akanamom. Why? Okay, that's the family. Okay, Yamisha. I wish for penny yatin and Kayanini dim commodia friend Awar Muhammad or no and now ya Kasama for Edma YEA Youth Employment Agency. Not just say we shall for radio or in Yajibre or Chirimubiadi, my name, dear Dobeka, bien one, my Mammy, Mantiasi, Mantiasi.